وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od onih koji traži halal opskrbu. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu, da nas dragi gospodar sačuva od džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Njegova je milost na nas sigurno spuštena jer nas je počastio da u ovoj noći budemo na ovome mjestu, da budemo u kući njegovoj u džami, da čitamo hadise Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam i na tome insan treba biti krajnje zahvalan i ponizan pred gospodarom, jer je svaka blagodat koju nam ukaže nešto što čuvamo tako što ćemo mu biti istinski zahvalni na nju. Hasan al-Basri je kazao da spoznao sam 4 stvari i one su mi vodilje u životu. Ja bih volio da ponovim sa vama te stvari jer vrijedi da čovjek neke stvari s vremena na vrijeme ponovi. Mislim da smo ih ranije spominjali. Pitali su ga koja je tajna tvoga uspjeha. Kaže on ima: alimtu enne rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma enne qalbi. Spoznao sam da moj rizq, moju opskrbu, niko drugi osim mene neće pojesti, pa mi se srce smirilo. Kaže, spoznao sam enne ameli la yaqumu bihi ghairi fanšagaltu bihi. Kaže, spoznao sam da ono što je moja obaveza, niko drugi umjesto mene neće uraditi. I onda sam se tome posvetio da se time bavim. Onda dalje kaže, spoznao sam enne Allaha yarani, da me gospodar vidi u svakom trenutku, u svakoj sekundi, u svakoj minuti, u svakom satu, u svakom danu moga života, on me vidi. Fakerihtu an yarani ala masije. Pa mi je mrsko bilo, trudio sam se da me nikada on ne vidi u onome što je neposlušnost. I kaže na kraju 4. stvar, alimtu anna al-mauta yatlubuni. Kaže, spoznao sam da me smrt traži. Fasta'adatu lahu. Pa sam se počeo pripremati za taj trenutak. Kada pogledate ove 4 stvari, spoznao sam da na faku moju niko drugi neće pojesti, rahat mi je srce. Danas ljudi trče za imetkom i onda na kraju se okrene gdje je bio, što je radio. Gleda svoj evlad koji je zanemario zbog imetka, kaže da sam Bog da njima više vremena da. Spoznao sam da moju na faku niko drugi neće pojesti, pa mi se srce smirilo. Druga stvar, spoznao sam da ono što je moja dužnost, moja i tvoja dužnost je da učimo u islamu. I kad sam odvojio, meni je drago što je, ja sam očekivao da će manje ako Bog da doći večera zbog snijega i zbog svega, ali mi je drago što je ovo došlo. Jer to svjedoči ako Bog da, kakvi god da su vremenski uslovi. Insan ako Bog da možda sljedeći četvrtak hoće da dođe, ali nema priliku. Odnijeli su ga u jedilere i lubaki. Ne znamo, nije u našim rukama život. I zbog toga je bitno da dokle god insan ima snage, da zna šta je njegova obaveza i da to radi. Pitali su jednog velikana da znaš da ćete sutra Allah sebi uzeti. Kaže, tako mi gospodara ne bi nijedno djelo dodao. Zamisli kakav je red u životu uspostavio. Od redovno namaza, od redovno učenja musafa, od redovne sadake. Kaže, ne bi nijedno jedino djelo dodao. Subhano. Spoznao sam da moju opskrbu niko drugi neće pojesti, pa se srce moje smirilo. Spoznao sam da moju obavezu niko drugi neće umjesto mene ponijeti, pa sam se time pozabavio. Ako si student, budi student. Nemoj biti onaj kampanjac, budi redovan na predavanju. Budi od onih koji čitaju ono što je za studij, a čitaj pored toga barem pola sata neke opće kulture. Budi student. Spoznao sam da me u svakom trenutku života gospodar vidi, pa mi je bilo mrsko da me on vidi. I ovo je najjača misao vjerniku i vjernici koju može imati onaj sebi, onaj u glavi. Gospodar me vidi. Bez obzira gdje sam i šta sam. I zato treba insanu biti onaj želja da uvijek da gospodar vidi u pokornosti. I 4. posljednja stvar, spoznao sam da me smrt traži. Pa sam se počeo pripremati.
Danas ljudi o svemu pričaju, samo ne pričaju o onome što im sigurno dolazi. Paz, rodio si se i umrijećeš. Između toga ima život koji živiš. Danas ljudi o svemu pričaju, a najmanje pričaju o činjenici da s ovog svijeta odlazi. To bi što bilo kod čovjek koji je na autobuskoj stanci i vidi malo pa nekoga utovari u autobus, a on se ne pita u koji će meni stati. A vidi da ljudi idu. Niko ne ostaje. Neko prije, neko poslije. Neko mlađi od njega ode prije njega. Neko stariji, ono normalno, ovi su stariji pa su otišli. Zamolio bih vas na početku da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ne daj lillahi Fatih. Došli smo do 37. poglavlja. Molim vas, ako nije problem, malo se pomaknite unutra da mogu ući. Slobodno bliže, ima